honor to your responsibilities ngoba funa sondlela abantwana emnakethu kune basicela imali every day. Go and look for work. Hambani edrobheni ube utende sinayi utovuka. Sankumphakathi uyakhala ukuthi amaphoyisa awasebenzi. Sankumphakathi uyakhala ukuthi amaphoyisa awasebenzi. Sankumphakathi uyakhala ukuthi amaphoyisa awasebenzi. Sekugwazwa abantu sebangenelwe etindlini sekhala bonopopi ukuthi besingaba nabo uma sonke besibambene because ekhaya bonke kuvume wena usuke tsotsi le bamfuna ko ngala Calcutta kuvele bamfuna ko eMala abeyatobhaca la ekhaya. Tiyabhadla tibhadlile tsatobhadla sikhathi lesithe nene bekunene. Welcome back in another episode. Tiyabhadla njengoba sathi Siswati podcast #spirituality tindzaba tesiswati current affairs njengoba namhla nathi ukuthi we are diving kuyendzaba the state of art according to icrime lelendeka emalokishini. Angihambi ngedwa namhlanje nevekunene ngihamba nelijala kithi, but before I announce you mnakethu Sister B unjani la ukhona khona current affairs? Yeah, kuningi mina namuhla guys bathi sithi nasikhala kukhansela ngenzawo yemandi basitshela ukuthi naseJews bayakhala. Yeah, ne? Ukuthi kufanele ukuthi sikhale kuphi ngoba nabangasivuleni mandi ungazibona le Jojo tanker wathi ukuthi nje kokuhlala isikhathi lesithe enzaweni yangakini mandi ningawatholi. So sinenkinga lekhulu yemandi nje mina la ngihlala khona. Aletha lamandla la ngcono ngize ngiyambuda lo msebenzi wale service provider yamasipala ngisikahle kahle nine marani sithanzi ngoba lamandla wakakahlobi kokucala. Le tanker lena ithwala letinye etindo lengiyengize ngitisho. So akubuye isikhathi sekuvota sitovota, but nje lokudlula lokho igezi kambe wona yathenga ne. Umratho okuhlaze emwethi. Ngiyathenga sesingiyathenga. Hey mina inkinga tami ngadilungisa. Lokomgunyadi kwegezi ne angifuni nje kutenda ungazi ukuthi ngcono kunalabanye. Hey ngawuntshontsha gezi nami. Ngahamba ngabona ukuthi akusindo le kahle uyabona. Ngayilungisa mina indzaba yami yagezi. Gezi ngiyathenga mina. Wena ume njani? Mina ngisethe ekhaya. What you said ekhaya ne? Yeah, mina ngisethe ekhaya but igezi yakhuphuka from 1 April. Okay. Njengoba uthenga so banready ukuthi ukhuphule makawosi ngoba already bantu bayakhala gezi abawu afford emaqinisweni. Yeah, true. So laba labathatha gezi direct Eskom gezi uyokhula nga 8.76. Kusho ukuthi lokushisa lesikuvanyalo kuyo times ngalo 8.76%. From 1 April nje nyalo lo yakhula but bathi masipala sangisho kuba na Eskom. Yeah. Uba nema prices akhe semasipala. Yes. Masipala nayo iyokhuphuka iyo implement ama price increase akhe ngoJuly. So ekugcineni konke asathi ukuthi iyozala ngomoni ngoba abantu abathengi gezi kokuqala sikhala ngema illegal connection ngala Eskom akanamsebenzi yakhuphula yena ama price. Mina so far what I've noticed ukuthi lamajaha lalacashwe ngeEskom la tshintsha lama connections nafaka igroup letisha so that people bathenge electricity. Ngibone ngathi it's becoming very effective. Mina nabo makhelwane wami labaningi le bengiyenda nabo lokwaqala. Ngibonile ke ukuthi abantu bayithathela etulu indzaba ligama lokucala lelihamba kakhulu ukuthi the more lama connections naleti group letisha bati installer then they are trying to get rid of the load. It's a load reduction nele lesinayo thina ngala eMpumalanga. Kubhlungu kakhulu ke kuswela gezi every after a day siyathi ukuthi gezi uyahamba ayijwayeleki indzaba yagezi. Mina into lengikhala ngayo kakhulu yes gezi it's getting too expensive for us as we afford gezi, but now this load reduction is killing us. Neke buka ngoba nationally abayikhulumi because load shedding is the national power outage ukuthi kudigezi national. Le reduction le bafocusa la ema area ukuthi njengathi sinetindzawo la abantu bafike ba defy khona bangitshontsha logezi. So lena kungaba ukuthi siyathi ukuthi masipala ukoloda Eskom ma billion.
kungaba ukuthi ama-department awabhadali kahle, so thina sekufuna siswitchelwe lo gesi ukuze ku-reduce-ke lamandla ngoba gezi vele asiwu-afford kahle. Lenzaba loyikhulumako Illegal connection because iyakhula. so reduction ngibani ngumasipala lo hlaya reduction or ngesco kwendakala The municipality uyabuka the areas lethatha igezi learning njengalamathulu bangabuka ukuthi okay thine lamathulu vele polikazi kunale ma-issues okudefire versus ema-suburbs bayathenga gezi abakhuli illegally nakhona nawuhlala ema-suburbs nawufuna ku-extend one room funeka uye ko-apply kamasipala. So thina sinale nkinga leyo yokuthi banema-reasons mara ama-solution baset. So sisato njengoba uthi uthenga gezi lokusala kusatochubeka uhambe. I don't know ukuthi until when. So Maspara uthi thine akutshintshwe letigubhu sithenge gezi uchubeke lo gezi uhambe ngilendo lesiyitshela abalandzeli bethu. Ngimvile President Cyril Ramaphosa athi i-load shedding gone. I wonder ukuthi uyadi ukuthi thina every second day gezi uyahamba kucime kube mnyama sebaze bawonda lento kwaba normal ukuthi 2 hours uyahamba kusasa ekseni uyahamba sesiphila nje kahle kahle siphila ehlane. All of a sudden sekudubuke i-transformer kuphi so ujube lenye i-era ayijube liviki lonke. Ngiyakubona naloko sake saba nenkinga ekuthiwa nguleti tandletisha mntwana shaywe ngezi litulu linile ngalama illegal connection. Afika ke baphathi bethu bale provincial government bawabona lama illegal connection. Inzaba yahamba yaphelele emoyeni. That's like maybe 9-10 years ago and iyachubeka le iyakhula. So when utawuchubeka uthenge gezi, it's fine, it's good for the country and the economy, but ke hey exactly shuba. Yeah, kusade shuba sikhathi lesithi. Don't forget to subscribe, like and share Badlile ligama lami ngizamani ngwakadlamini isibongo. Follow us on Facebook, TikTok and Instagram. Ngibuyile ke angihambi ama current affairs ethu they are so shocking. Uyabona kubhlungu ukuthi enzaweni ne yonke lendzawo ibe nemandi, then there's a small place mhlambe ngathi an area lengabi nemandi for days bangafakelwa mandi. Siyacela ngiyafisa ke mina ungathi lenzaba ingahamba ihamba ifike kubo Maspara babone ukuthi bayisolve njani inzaba yasematsulu eB. Yeah, ngiyabakhalela. I just want to emphasize ukuthi ngifuna bayilungise lenzaba lena. iB has been crying for emandi for quite a long time. Bakhala ngemandi konke ngalebo moyeni ngalena. What's the thing? I-reservoir yini lele ngale ngasema groundini ngale Marikana. Yeah, bathi yini lele indzawo-nyana Mathang lawa. Yeah. Yeah, so I don't understand ukuthi nakune mathang sona and iB ikhale kangaka ngemandi. Maspara funa athathe lichaza kakhulu. Mandi ahamba njengoba bavule kungilesihlanu. Yeah. Sesho ukuthi ngile weekend plus lesihlanu lolandzelako nakhona afika manje sekufanele ufone ulwe ujuluke ube manje nje ufonele ikhansela ufonele office ufone awadi ukuthi kufuneka uphume kuphi but ke ama allegations which is something labayiphika kubosilulu manje ukuthi the leaders and the officials bafaka lamajojo tanker up so that nabas frustrator angeke uhlala ungathengi manje. So kuba nale issue leyo ukuthi kuba nabantu laba selfish yabona for i-community because bona bafuna benefit. Inkingi lapho ngoba lama ema section yabona ukuthi la namanda yaphuma then le other section le yamanda wasaphuma say make it make sense ukuthi lamandi aphuma njani every 3 days then ngalana you have to stay more than 7 days mandi angaphumi. And thina sho ukuthi emathulu sigeza kanye ngeliviki ngoba manje sothola and nebantu ngifuna bathi #sisterB ngumphathi wami lona behind the mic. #B uhlale B and uyakhala ngemandi ngumphathi wonke lona lokhala ngema. Silulu manje sicela nisilungisele. Back in track angihambi ngedwa nine bekunene namhla ngihamba nelijala embutho ngihamba ne #icrime.
phansi ke crime bomnakethu lelijala enginalo namuhla lana sitokhulumisana nalo based on ubugebengu lobendeka emangweni bugebengu lobendeka eMpumalanga bugebengu lobendeka eMzansi Africa bugebengu it's rising every day and siyathi ke ukuthi lena inkinga i-country le bhekane nayo cishe isikhathi lesithe sibhekane nayo ngihamba na Putgiven Hlophe welcome to the show mina ke ngiyathi ukuthi wena uhlala eBiegotsong Yeah. Yes. Mina ke ngiyathi mnakethu ukuthi former love life bathi impintshi yasehla bathini mayihlasele izazi. Yeah. What's the organization about? Oh angicela ngokubingelela kubalaleli nalaba sibukele. Yes. Njengoba songithulile kwasho ukuthi ngigiven ngwakaHlophe. Kushuthi ke ngike ngasebenza ka Love Life ngaba impintshi. Yes. Ngabe se ngisebenza kuma ihlasele provincial I mean to say la amsinje province Yes. bengi mentor. Okay. Ngimentorisha boy child mentor. Okay. Yaqala ngokuthi intombi mayihlasele izazi because Okay. bebalwa naletinto tabo teenage pregnancy. So bathi angeke sibukane ne ku mentorisha amantombazana. Yes. Why singathathi ke bafana? Okay. Then babe sebasithatha ke thina ngaba imento. Okay. Uyathi ke before uba imento uhamba ama workshop, ma classes and stuff so that ukhone ukuto mentorisha labantu. Yes. So ngabuya ke ngungichairperson yalo as we speak we union. Yes. Let's say lapha emsebenzini shothi ngungishop steward. Okay. Ngiphinze ke ngibe ngu PRO wasehlanzeni Yes. ku community policing forum. Okay. Yeah, eHlanzeni district. Okay. Yathi Hlanzeni ecala lembuzini kuye ngale bo Bushbuck Ridge bo Mala konke ngale bo Akhonuko. So it means you are a good speaker. Kusho wena. No. Nawe uyadibonela. No ngiyayiva Yeah. inhlanzi nje lenkumo la uyibeka. Yeah. Yes, uthi enhlanzeni district yemaphoyisa. Yeah, ye CPF. So kune how uthi uyi chairperson ye branch. Yeah, le Matsulu Clinics branch. iMatsulu Clinics branch ifaka lama clinic omabili la eMatsulu. Okay. Leya seMatsulu B na leya AA bese ifaka nakasasa seyifaka nema ambulance. Labo bantu bakha li branch la eMatsulu. So mina ngungu-chairperson. Okay. Lokusho ukuthi ngile-RC member. Oh, okay. Ehlanzeni futhi ya. Sekusankho eMbombela. Yes. Ngu-organizing secretary. Lokusho ukuthi cishe vele impilo yami ngikhula ngisebentela umphakathi. Yes. Fortunately enough umphathi lele sinaye la she's my product. Okay. Yeah. Okay. Yeah. I know. Uhamba nemphathi mnakethu. Umphathi ngisho lo lapha behind the mic. Oh, okay. Yeah. Okay. Yeah. Ngithi uhamba nemphathi. Yeah. Oh, Sister P ngumphathi. Yeah. Oh, okay. Yeah. Oh, uyimember ye. Ukhula kumayihlasela. Okay. Yeah. Sister P, you've never told me this. She akakushare emkhulu lo muntu lona akakhuluma. Yemnakethu njengoba wathi ke ukuthi i-podcast yethu yetiyabhadla i-podcast le it deals more with spiritually umuntu lomnyama la walahleka khona sisibiyele emuva ngekwe language simbuthe umuntu lomnyama simlethe ku spirituality kusimlethe ku positivity tonke into letamlahlekela. Now mina ngiyamuva loKiven Hlophe lona lombekako lo buya kuSankho and all this position mina ke ngikhule ngathi ukuthi wena ulicomrade akathi kumbe ngiyibeka kabi mnakethu No, umuntu lonaka into tepolitiki kakhudlwana kuliciniso asengikubeke nje kucace msakade Yes. ukuthi kulesikhathi lesiphila kuso Yes. uyathanza awuthanzi vele ipolitiki kufuna uyilandzelele Okay. ngoba lokunyenti kwenteka ngaleyo ndlela phela ipolitiki kahle iyimpilo Yes. uyabona because lapha angithi uyathi siyacocisana siyabonisana lokunye sivani lokunye siyavana Kunjani? kuze kugcine kulungile. Yes. So vele asengibeke nje ukuthi lempilo ingumzabalazo. Yes. Yeah. Njengoba wathi ke mnakethu ukuthi lelihlelo lethu leli lihlelo lemasiko. Yeah. Mina ngifisa kwathi lo given wasekhaya. Yeah. Lo
even akhula amncane lo given lo ngalelinye ilanga le wa decide to become a member of the CPF. Yeah. Mina ke ngiyathi ukuthi kungenela into leti njengaleti wena mnakethu kunebungoti and I know that a lot of people nabathatha sinqumo sokungena kuma organizations laba njengalaba kusuke kulabaningi kuyi calling. Akamani umuntu atijaceke kuningi lekwendekako lapha bungoti buningi angavelelwa into letiningi. So mina I want to know ukuthi la ubiya khona wena mnakethu what kicked emcondweni wakho wathatha sinqumo lesicane njengalesi to become a CPF member usebenzele umphakathi based on kulungisa icrime yasemalokishini. Ubuta umbuto lomuhle. Isi mangikhula ekhaya ngilapha ngasesehlulile. Okay. Isikolo isehlulile primary school. Mina nesikolo sehlukaniswa iFenis sengisho lapha ekhaya. Okay. Mangikhula lapha ekhaya ngikhule ngesikhathi la ngathi bugebengu la eMathulu. Bebukhona uyakhumbula bekune the gangsterisms. Gangster groups. Boma ninja back in the day. We understand. Yes. Labanye bebakubona kuyinto lenhle, labanye bebakubona kuyinto lekabi. Ngenhlanhla ngathi mangikhula ngichubeka mhlambe esikolweni ngibona letinto tokulwa lapha esikolweni ukuthi hayi man letinto tokulwa la esikolweni akusimnanzi nawuvuka uya esikolweni uyathi uthi namhla uyothola ligani noma namhla bokuthathela imali uyakubona kungangiphathi kahle. So ngathi mangicela ngisebenza kuma ihlasela. Yes. Lapha kuma ihlasele usebenza siba nema one-on-one sessions la sicocisana khona nebantwana. Khumbula ukuthi labanye sibuya etindzaweni leti ngafani. Yes. Umntwana atokutshela ukuthi ekhaya ngihleli kahle but ngihlukunyedwa ngumalume, ngugogo, ngumzala. Unokungikhulumisa kabi ngendlela lengayivisisi unokungiphatha. Okay. Bese lento ifika kwangazuthi ayivakali kahle and kude umlato omtshela ngaphandle ukuthi aye emaphoyiseni enamaphoyisa uyawasaba akathi utayichaza athini. Yes. We understand. Yes. So ngayibona ukuthi noma kunale gap la iyadingeka ukuthi kwangaba nalomuntu loto khona kusonzeta labantu kuphi la esiphoyiseni bakhe build an effective relationship between the community and the police. We understand. Okay. So that lemikila mkhuba ikhone ukuthi iyo correct because angisithi correctional service iyofundziswa ibuye emphakatsini seyifunzile seyicaca. Ngilapho ke ngabe sengiyangena ku CPF ngangena ku subforum yase Khutsong. Okay. Mangena ku subforum yase Khutsong bangikhetha ngilomphakathi wase Khutsong wangikhetha ngaba ngu secretary. Yes. Ngaseva ke ngungu-secretary ngabuya ngaseva futhi ngaba ngu-chairperson. Okay. Mangiba ngu-chairperson ngiyahlala e-station kune-board e-station. Okay. Then mangihlala ku-board yase-station eMathulu. Yes. Kwabese kuba nale ukuthi kufuneka secretary we-stage ngabe sengiyakhethwa futhi nguba ngu-secretary we-stage under i-leadership yababesiboza bangu-chairperson walapha e-station. Ngachuba naye ke ngilasilwa la emphakathini sizama kufuna ku-workshop lomphakathi subatisa kabantu ngebugebengu ukuthi hey lokhu uma uhlabetana ebugebengu icala uvula njani mawubona icala lakho ngalivisisi ufuna uthinze lona sabaniketa tinamba tase station nangabe ukuthi awuncedzeki buya sambe babesiboza bagcina afika even nasekhotho kuma nasekhotho kulwela lo mphakathi wethu. Wabese babesiboza ke mase kuyokhethwa khumbula back then besine ma cluster. Yes. Kunetonga cluster bo akhona cluster sinabo binary cluster. Yes. Kwanyalo lama cluster wasekho sesine district ahlanganisiwe lama cluster. Kwabese kuphuma eHlanzeni district. La kuHlanzeni district ke makuya kokhethwa kwabese kukhethwa babesiboza as a chairperson. Waba ngichairperson wale eHlanzeni district. Ngasala mina ngaba ngu-chairperson wasemathulu khumbula bengungu-secretary. Then masihlala phasi silungisa le structure bangivotela bangenda chairperson wala eMathulu. Uyathi siyahlangana lena angisiyabona makuhlangana letiteshi tonga siyavela siyakhuluma sibeka ama report sibeka tikhalo njalo bathi sibone potential lapha. Babese bayangi-co-opt
because executive bese ikhona Okay. lo PRO bese angasekho because ngiyakhumbula bekuna Bianca Wheeler lo bengahlala edrobheni Okay. wahamba waya eJews Bianca bani? Bianca Wheeler Ngumlumbi lo. umlumu ya Yemnakethu ufuna ungitshela ukuthi wena ugungise sikhundla semlumbi. hayi ukuthi ngisigunguzile kona songamanusha angifuni ukuvakala njani Yes. babe sebanko-opta ke lapha ihlanzeni yonke Okay. ngoba ngu-PRO Okay. walapha ehlanzeni sengithi lesi rotate all the stations we have 29 police stations la ehlanzeni angi-29 ema-stations so sinokuhamba ne-safety and security sambe silaunchela lamanye ema-stations sibafundzise ngayo le-CPF. Yemnakethu tshela mine. Now i-operation the way emaphoyisa a-operate ngakhona now i-CPF ngendlela i-operate ngakhona kuyaye kwendeke ukuthi niphume to uphold mhlambe i-operation ninodwa ngaphandle kwemaphoyisa in any location around la eMbombela. Ase ngubeke ukuvisisa Yeah. thina singu-CPF Yes. si in partnership nani nesiphoyisa Okay. uma amaphoyisa angithi umphakathi uyakhala ukuthi amaphoyisa awasebenzi Yes. uyakhala umphakathi ukuthi amaphoyisa akawanetisi Okay. umphakathi awunetiseki Yes. sethina as i-CPF siba khona kutoqinisekisa ukuthi umphakathi wende kanjani uyancediseka uyangunderstand and nabo nabasibona laba bemphakathi sikhona abasabe babonza isitoncetseka namamember ethu thina ngithi bayakhona lokusi approach bese sikhona kubakhomba ukuthi leliphoyisa ungasabi nalo liyakhona ukuthi lingeta liku attend mangabe sishaya ama operation thina we are not trained. Okay. Uyangunderstand ngifuna kuyibeka kahle thina we are not trained njengoba amaphoyisa aye emakhosini awo train Yes, uyakuthi yes. kumele bamelane netimo letinjani Yeah, uyangunderstand yes. and lokunye thina siya lapha asinama bulletproof uyangunderstand masiya lapha thina lamaphoyisa ngiwo laba hands on Okay. uyangunderstand kwenda lama operate ma stop and search uyabona Okay. thina lesingakwenda uyabona njengathi lamangweni Yes. siyakhona ukuthi nangabe kunebugebengu maphoyisa uma aseda sikhona ku secure lendzawo sikhulumiswa lo mphakathi singani siphila kuwo Yes. manini la ningatouch la ningasatouch sicela ukuthi amaphoyisa ayathi ukuthi nakafika ona abamba njani kuze le kungatomosheka liqala Okay. uyabona thina siyakhona kufundisa ningasonzeli lapha vele say crime scene stawu singave sibile kwanyala batawuta ne danger tape uyabona nangabe umntwana lapha asaba kukhuluma yakhona ukukhuluma nami ngikhona ukukhuluma neliphoyisa kukhona ekuvuleka liqala aboshwe lo muntu ngoba umntwana tawukhuluma nami mina naye sigcoke impahla tokufana akafani nalo logcoke leti blue uyabona mangifike ngichazela lo gcoke leti blue so yakhona kubona lo muntu hayi man lo muntu uyakhulumiseka ubona ngani ngami uyakubona lokho kwena njalo sesibaningi basibalethile emthethweni baningi lebabuyile babuya batosijoyina abasho sino sesibonile sesifunzile uyabona sicela ukuthi sibiyeni sisebenze Niyakwenda lokuthi nihambe nilanze lesigebengu. Angifuna ukubekisela ucondzisise kahle. Yeah. Kunetimo namnakethu la sigebengu emaphoyisa sekasifuna isikhathi. sibalekile Lesigebengu kuthiwa Yeah. ungive kahle Phuli. Yeah. Kuthiwa lesigebengu asitholakali. yeah When you are a CPF member. Yeah. Yala Matsulu. yeah Okay ngiyibeke nje ngithi uyi-CPF member. ehlanzeni Yes. yeah Uhlala nalabantu balambangweni bayasho labantu balambangweni ukuthi hayi man. yeah Given lo muntu lo bathi bamfuna lona nini besinaye ngandazi kamadobhadobha sinathi nayitshwala Yeah. amajeri yakhe bathi ngibani. yeah Kuyendeka ukuthi uma nihlangabetana netimo leti njengalento nihambe nitlanzele lesigebengu Yeah. nisimikise emaphoyiseni. lokho ku-possible lokho kubitwa ngokuthi community arrest Okay? kukhona kusemthethweni Nikwende kangaki na uthi wakhumbula kahle? nethi ngoba angifuni ukuvuselela tilonza Okay. kuna sidlane lokho wenda sigameko la ekhaya enganeni Yes. siyakhumbula ukuthi kwendekani kwagcine kuphangalala umuntu lothile Yes. so wabaleka washiya lendzawo yethu kwathiwa uye kulelinye live Yes. neighboring country la ekhaya eMozambique Okay? so salandzelela sagcine sithola ngithi siyasebenzisana sibanyenti Yes. sagcine sithola ukuthi hayi man unokubonakala embuzini Yes. nenhlanhla saya somthola
sathi masimthola wabuya wagwetshwa ugwetshiwe nje bamnikete 18 years Lo mshangane ukuthi saya sasebenzisana thine singumphakathi saya somthola lo mshangane usuka even lakhe ufika lana wenda bugebengu Yeah. lobuthusi yabuyathusa ubugebengu Kakhulu. wafike wabulawa yeah emaphoyisa amfuna angamtholi Yeah. ngithola ni yeah So given sorry ngifuna kubude yathi ngalomnye umnyaka kwaba nesikhathi la iPinari beyiku hotspot, part of the hotspot in the country. yes Yeah. yes Nge-crime ngikhumbula Sikhumbo the comedian azokwenza ijoke ngokuthi iPinari awudlala awuhamba nasemini. Yeah. So masibuka nje ehlanzeni ngiphi indzawo lengathi isanenkinga, are you allowed to say ukuthi yeah lokho kuliciniso ngeke sakufihla nje currently sikhuluma nebaphathi because angithi lapha kithi ku district sina district commissioner okay and she's none other than Major General Qhaba. okay So lo ngaphasi kuye lo landzela yena kuba ngu Brigadier Thabethe. Sekuba nababesiboza lo long chairperson. Okay. Secretary wababesiboza ke ngubaba Lubisi waseMala. okay Ale pushback race sekuna ma coordinators coordinator ngu full colonel Mvalo sekuba nalo lomunye futhi kuba ngu lieutenant colonel waka Dlamini. yes Yeah, sengicishe ngibo lesebenzisana nabo sebakhona laba sengikhulumela laba lesinabo laba lapha ku management lesebenzisana nabo. So le tinto letifana nalama stats Okay. kufuna sibe nawo Okay. so that sathi ukuthi kufuna simikise I awareness campaign kuphi kufuna sonke project kuphi njenganyana if ungachecka labo ma radio yabo renza lotshona Yes, ngathi niyathi yes. ku hijacking Yes, stuff. yes. So kunenzawo yabo what's this eCalcutta. okay eCalcutta niyayibona eCalcutta eCalcutta kuba yini eCalcutta net ngeke ngibale ngalokulandzelana but ngathi ibala licishe ngazothi inyalo uyabona Yes. eCalcutta iBarberton yeah man ngiyawakhohle lama station ngathi angi 5-6 lama stations Okay. uyabona la ngazothi nyalo nathi sikhona siyimatsulu siyavela siyimatsulu nyalo sesiyavela but ekucaleni bekusolo niyabona musa ngithi bekungavela vele kahle but nyalo sesiyangena nathi siyimatsulu but asikho etulu njengabo Calcutta nabo Bushbuck Ridge uyabona lama stations Okay, lawo ke okay. so kufuna singumphakathi singenelela abekho bantu labangakhona kubopha tigebengu kakhulu kwenza thina iCPF thina icommunity ngikhulunyiswa yini msakade ngikhulumisa ukuthi botsotsi labanyenti yes baphila nuts okay because ungathola ukuthi itsotsi ngibhuti wami ungathola ukuthi itsotsi ngiboyfriend waseswami okay ungathola ukuthi itsotsi ngiboyfriend wamakwami Okay. o ngumkhulu wami o ngumkhulu wakho uya understand Okay. ungathola ukuthi itsotsi imngani wamalume wami Okay. ubalekile la kabulele utobhaca kuphi la ekhaya, ekhaya yes. and mina uma ngikuveta uyabona hayi ukuthi ngiyampimpa but ngifuna bamthathe bayomcorrect uyabona lesikhathi bomake bethu baya emilinzelweni ngibo lababona these criminal activities ebusuku Kakhulu. sifuna sibulale le mentality ukuthi abagangami ngcono ngingabi nenzaba but kufuna lokho singenelele thine uyabona kuthi na uyibona lento report uyabona ungavela uthi yangifuna komceba etokulimata lo muntu miyekele lo muntu adlule thola limember le CPF lo latiko ulitshele noma thatha inamba yase station because sina inamba njengala eMatsulu sine number lesebentako lesebenta ngema minutes lesingayifonela uyabona Yeah. ukhona kulwa nani nalento yebugebengu lana ngiveni maningena nge-current affairs yes la kule issue ye-current affairs ubaletha indzaba temandi yes wazi washo ukuthi nemphathi uhlala eB nami ngihlala eB wathi imphathi ngimvela bakathi ugeza kanye uyabona ngiva buhlungu phela mphathi wami lana ngiva buhlungu umphathi wami la nganamanzi yeah nako lokho kuyayibanga inkinga because labantu batogcine balwa ngaleti turuturu lo nalo ufuna kukha okay uyabona and mase silwa sibanga kokha lapha Okay. sesiyalimatana uyabona kwagcina nje kuletinye tindzawo kubhorwa Jojo njengalapha eBanana Republic kwagcina kubhorwa Jojo
ukuthi labanye bayalala labanye ukuthi bangasatholi manje ngoba sebatholwa uyabona ukuthi manje labantu sebayalwa abalwa ngale lo mnye bayangathatha ofaka shifu. Usho ukuthi Putgiven sekuke kwenteka mhlawumbe naba ne case whereby abantu bebakhamandi and someone was badly injured ngenxa yokuthi bebalwela lamandi. Not ukuthi walimala lokho kwecile but lokulwa kwabo uyabona balimata yeah bayalo ukuthi baphushane egcina angisicala la kulabantwana laba kungenelele nebatali uyayibona igcina ifikile vele laba bagcine bazondana bangasavani ngothi ya wena utanethi igubhu letiningi sathina sisathola imandi yeah mikomkom njengekusho kwemphathi wena ufuna wena kukhe wena kuphela uyayibona ukuthi bese kuba inkinga njalo kanti futhi lokunye indzaba ye service delivery yes kufuna leti moto te state ngabala futhi ne ambulance uma mgwaco umubi ngesikhona stop yakukhuphuka sokuattenda uma mgwaco umubi ngeyikhona iambulance kuya kokuthatha yes uya understand yes. So ngiletindo le mhlambe la kulaba betembangave kwangazi ukuthi bangacala ngato ukuthi ilungise njengendzaba yemandi indzaba yemgwaco uya understand emandi ukuze abantu sicinisekise indzaba yokuhlandeka ukuhlandeka kufaka indzaba yemandi indzaba yemgwaco sifaka impilo kukhona ukuthi imoto letithite tikhona ku-attend ama-complaint nangabe mhlambe kufuneka ihese sekunesifo nangabe kudzingeka i-ambulance nomlo ogulako singabe sesibamba umlo ogulako sobhukula naye emakhaya abantu somfuwelisa somfaka ku-ambulance. There's this guy man was sorry kukhatha lo wase B I don't know his name ulapha kaMaspara laba lungisa umgwaco Smooth they call him Smooth Makakule. Yes, Smooth Makakule. Smooth Makakule, yeah. I like what he's doing. Yeah. Ngiyakuthanza bazamile bo Smooth. Although noma ngabe mhlambe sometimes kuyendeka bayakhala ngokungabi kahle netinsita dokulungisa lemigwaco. Letimvula lesibiya kutona mina ke thuti timoshe kakhulu and that is why we are a bit lenient kulo Maspara wethu when it comes to the roads mara it doesn't mean ukuthi sifuna babambelele ngaleyo ndlela lekwendeka ngayo ngeje yona imigwaco ilimele kakhulu and ngifuna ne degrazer lenzaba yabo Smooth ukuthi bo Smooth I've seen the guys working kakhulu kati lemigwaco lesebenza kakhulu lapha ngase Boxer and I remember one of them mangicoca naye angitshela ukuthi uma nibona sisebendile kwabese sekusheshe kuyamosheka kungenxa yaleti insita sisede kahle naMaspara naye usazama ukucokelela ukuthi tinsita tatabo diphelele kahle batokhona kusithi Sister P bengifuna ukusho na uthi uba lenient uyamosha ngoba lo mgwaqo lo lokhuluma ngaye yes it's a provincial road ibudget yayo ibuya straight from the province bayothatha ke lama crumbs bakhe lo mgwaqo bese nase kufika imvula sebafuna kulungisa why bangakhi imgwaqo lo locinile lo hlakaniphile lo lastako why bafune uyenda ama shortcuts and then we should be lenient imvula nayo imosha mgwaqo. I just want to raise that ukuthi budget yaphuma kufuna kuphumelele futhi yokulungisa lo mgwaqo so kahle sho ukuthi solo sisebenzele mo so singabe lenient. They have to do their job. Budget has to be allocated according to what's delivered. Ngicabanga wena Msakade unel point. Yes, she does. Yeah, umphathi. Okay. But ke angithi lokunye utholakala ukuthi kuba beyond our powers. Yes. Uyabala ukuthi lo mgwaqo it's a provincial road, isn't it? Lokusho ukuthi ibudget ifuna ichamuke from the province. Okay. Yeah. Uthola ukuthi bona locally so bese baya sacrifice because ba local babona lenkinga angithi bese bathola ukuthi hayi man asesizameni kuncenga ngaloku lele sinako kulelide lele sinalo but otherwise if besingalinza mhlambe le national singaba nenkinga uyabona nangabe bakhona mhlambe beva nebaphathi from the provincial office yes siyacela ukuthi kulomgwaco lo ngena from eCrossing if ungawubuka lo mgwaco loya uba mncane kakhulu yeah uma ungawubuka sukusela wabakhona ungathi uyashirinka
Yes. uyabona uba mncane uyangekuya Uyaphela. uba mncane Yes. uyayibona singathi ukuthi ibudget ike yaphuma noma isatophuma Yes. uyangandestand but lo mgwaco lo ufuna ukukhula wena uma uthi uyawubuka lo mgwaco sekunebantu labathola titandi labanye sebakhe sebangene kwala emgwaqweni Yes. so uyokhula njani lo mgwaqo uyabona angathi ke ngoba bathi kunemthetho bathi ukuthi waka Sandrala ngathi bathi uyathi ukuthi lo mgwaco la vele la wakhe khona umgwaco nalabana okubalelana basho ukuthi hayi so ungena emgwacweni but ngibona ngoba lesikhathi sesiyahamba ngikhula lo mgwaco umkhudlwana but ngiyawenda uba mncane and leso sikhathi i-technology yakhula yakhala imoto letikhulu uyabona into egcina imoto dingasakhoni kuphambana lapho ngenxa ukuthi lo mgwaco wethu uba mncane Masipara kasilekelele mnakethu uyabona na ungena lapha ucetha kungena undlula esontweni la Pastor Jabu yeah on the left hand side kuyagujwa lapha yeah just next to the road lo mgwaco kude ngalana uyagujwa lo mgwaco I don't know what people are doing there mara masipara asekasilekelele ngale migwaco letitolo letakhiwa la ekhathi emgwaceni ngiyo lenye into lebanga ukuthi lo mgwaco uphekonakala enwonakale because those trucks nakalanza lo mhlaba lapha aphinza damage futhi lo mgwaco lo ngekho lapha cabanga ukuthi masipara afuna asilekelele akungenelele i-law enforcement yes lamaphoyisa akamasipala yes kuchecka ukuthi labantu ingabe bakha ngalokusemthethweni yeah because uma bakha ngalokungekho emthethweni kufuna basuswe bena umgwaco wethu ube mncane kanti futhi leti market etabo labanye abatakhi ngendlela lefanele ugcina sekuba yindlu yabo sidlana sebahlala lapha kuleti market uthothi wakhele market lapha ayinazivalo umuntu uyangena lapha emarket uyahlala ulinza lo makabi emsebentini uyangunderstand so uma bangangenelela mhlawumbe basincede sister B perhaps singaba senzaweni le right nalobutsotsi ukuthi bantu kube nema robbery lokuthi babambe inkunzi lapha babhace lapha labo zidlane sekudliwa netinto tabo emthundu wetinkukhu kona lapha angeke kusaba khona ngoba letindlu kungancipha Sister P ngifuna ngisebenzile ne CPF i-Community Policing Forum neSANCO so benda umsebenzi lomuhle yes mara nje kulamalanga lawa eMadlanga Commission sibonile baphathi especially the senior officials especially esiphoyiseni le confidence yebantu le given la khuma ngayo ukuthi abantu bayasaba ke emaphoyiseni ngoba amaphoyisa i-corruption i-confidence yebantu isasekhona na ukuthi singathi siyeda ku CPF icala litawu solveka kumbe ngitawu attendeka ngifike egcineni ngithola justice ngoba sibona lokunye nyalo i-case ihambi phela and akusindo yale ngimadlanga commission sinabo bantu khona mulomatiko ukuthi nami justice umuntu ngireportile kusasa sola and uthola ukuthi case le very serious yes so niba nawo ama case lanjalo la hamba adropeke kumbe i-question yami ithi injani corruption yaseMpumalanga no ngifuna ubuta umbuto lo right sister B okay ngifuna ukuveta wena mphathi wami because lokunyendwe na wena sister B angaceceshwa ngakho more especially inzabe nema case but ngifuna ukusherela lathi umthakazi uyangena esontweni hayi nenhloso yokuyokholwa ngokowisa lo ofuna kuphendula abantu okay you understand yes lo munye athi angenile lo mthakazi lapha esontweni awufuna kowiso le live limshisa aphenduke bese uzuzumusa yes uyayiunderstand injilo memnika le ngizama ukusho ukuthi uma ubona umuntu aboshiwe ngelicala lelithide bese uyambona kusasa uphumile khumbula we are living in a democratic country la wonke umuntu is entitled to bail you understand athi uma uya go checka lapha ecourt kumbe uchecka nalomshushisi lo phethe lecala utakutshela ukuthi lo muntu lo solo uya attend net ngoba bamnikete ibail wayibhadala
uyabo lo muntu lo ukhombise ukuthi iphatha kahle selikhotho labniketa i-free bail uta-attendela ngaphandle uyabona but kunalamacala lawa lokufana nokuthi mhlambe so wende sigameko lesimatima Yes. ene lo muntu foreign national since wathi la eMatsulu kugcwele wona angithi nje la ehlanzeni Yes. si nenamba lenkulu yema foreign nationals kwatise phela ukuthi siduzane nemincele nalamanye ama country the likes of Mozambique, Swaziland and neZimbabwe nabaphuma khona ngale Mazereze. yeah so labantu cishe bagcwele kunalento yabo illegal mining Yes. dezamazamas so labantu bagcwele lakithi uyabona so lo muntu uma aganga lapha awa kulelinye live utomniketa njani ibail lo muntu ungene ngalokungekho emthethweni uma lesigameko lasendile sisibi obvious utobaleka abiyele kuphi ekhaya okanye asuke la kule province yethu aye kulenye iprovince utamtracer uthina akasa traceki uyabona as for baphathi labagangako and stuff mhlambe kuma seniors ngifuna kusho tuke emphakathi ukuthi lokuganga kwebaphathi labanye akusibo bonke labagangako understand asibuye nithine sivule emacala mawuvula licala batakuthumelela i-case number yakho igcine uyayivisisa uma ugcina uma lecala lakho wathi ukuthi alisavisiseki la estation kunalesimbita ngokuthi ngibranch commander ngilolo phethe bafocus uyabona lo phethe bo detective lo phethe baseshi uyaya kuye uthi mina ngibena nali licala angilathi ukuthi liphele nini ngoba ngibona ngisabidwa ngagcina ngalelilanga lo muntu obingelele court from there ngibona akusende kulutho yena lo muntu songaphandle uyabona so yena utakutshela ukuthi lelicala leli lisasekhona lisarana basamsesha lo muntu kwanyalo ungaphandle ngebail lo muntu lo simthole ukuthi akanacala ngoba siseshile sabuka ngoba unakhipha bufakazi lobuthite nestatement sakho wabhala kahle masibuka sithole lokunaloku angithi sesekuthi liphele so but wena ngikuphi okunye mhlambe lo ngakuveta uyabo ukuze wena unetiseke kanti futhi bakhona nokurefela ukuthi hayi uma ubona ukuthi awunetiseki na uneloya labanye bakhona amaloya ngithi uyabuya le loya yakho usho ukuthi hayi ucela inceze amaloya aceceshiwe ayathi ukuthi ngitiphi inyathelo lalabamele batithathe kuganga kwebaphathi kuyafana nokuganga kwebafundisi akusendi ukuthi sibe sesiyasuka sithi uNkulunkulu akasekho ngoba umfundisi ogangile kukhona laba labevele lokubana lokukhohlakala kwabo uyabo ngoba lo muntu ubone ichance wayisebenzisa but akukashongo ukuthi lo muntu ngoba wende lokukhohlakala so lo muntu lo nguJehova akasekho uyabo kulokuganga kweliphoyisa kumbe kokuganga kwemaphoyisa akusho ukuthi umthetho eSouth Africa awusekho uyabona asichubekeni bakho kanti futhi kufuna sichaphele ngoba sinebantu labathanza kungcolisa abantu lo ngathola ukuthi bathi liphoyisa lelithite eligangile ngoba balibona lisebenza bafuna kulicedza umoya ukuthi lingasasebenzi ungathola ukuthi bakutshela ukuthi given lo naye lapho akalungi uthengisathi dzakamiva uyabona sicela simseshe bendela ukuthi given asalayekela angasalwi inebugebengu uyabona uyangivisisa bamcetha le umfu bathi umfu ngeligama lestrad so sifuna nako lokho ke sibokucaphela kakhulu Sister P so i-crime nyalo ubugebengu lobudlangile kakhulu kule community yethu ngibuphi ngiyakhumbula kwaba nale case leya lo mfundisi loya yaphela la ku black case leya lo mfundisi bokuhamba ngisho lo mfundisi lona u recruiter angisho bandleni uba ne youth uba nabafana labanca u recruiter labafana uhamba nabo allegedly beka basebenzisa kugubha igolide ingceku lefike lana yathola sakhamuti yamfakisa lithende kwavulwa libandla mara mfundisi anyade yaphela ngiyafisa kwathi ngoba ngahlangana namakwa munye walabafana akhala sifuna umntwana wakhe mfundisi uchamuka ngathi yena utosita utothandazela kanti singu CPF Sister P sangenelela labafana bebayi3 labafana bangale ngabo tikhondele
bengisabalile kokuthi even umthakathi uyangena kuphi ebandleni. Lana kukubeka kahle Sister Pina umsakade. Yes. Kuthi indlala ibangulaka. Wonke umuntu ufuna kudla. Uyabo? Uthola ukuthi lo ukufundiswa wabuka le mali ukuthi yokunikelwa wathola kwathi le mali ngathi solo encane Yashoda. ayifiki kulesigaba lafuna sona. Yeah. Then wabese uchubeka nalaba. Remember umfundisi akasiwa la eSouth Africa. He's from a foreign country. So akakuboni ukuthi kunesidingo sane ngokuthi bantu labasha banele ikusasa lelichakatile. Akusilo lakhe lelifi. Bakhe le mhlawumbe ubafaka enzaweni le right uyabacecesha ngale mali la enda la utawucecesha bakhe mhlawumbe eveni. Banibaganga. Lapha labantwana labayezagcine si connecta nalabanye leyo banabe bangala bathi kuse pilgrim rest. Labaye bathi bebabagcinile angithi lapho bebathi babagcinile at gunpoint and stuff ufuna bosebenda ba deliver if bangasebenzi ukuthi ababuye ekhaya. Mara ngenhlanhla yokungenelela kuthola labanye leyo bakhona la kubatshela ukuthi lokho lokwendekile nalomuntu lo angeke kulunga kufuna labantwana babuye. Sagcina sisho ukuthi no sine singumphakathi ngcono siniphumele nini lenikhona. Abantwana babuye bathi nababuya ngabathola sengibathola ebox ngabalayisha ngabathwala. Bangqole vele bebangavakali kahle. Ngabathatha ngafike ngabashiya egedini. Ngamfonela make ngathi umntwana nanga ubuyile azange wathemba. Banuka abantwana. Wajabula ngenhlanhla balayishwa ngimi ngoba beke egedini ekhaya. Uthi basuke njani le kutofika la angeke ngikhulume manga. Mara mina ngabathola lapha khona la engase taxi rank ngabalayisha ngoba beke ekhaya. Yaphelela kuphi lenceko? Angifuni ukukhuluma manga. Yeah. Inceku angisayiboni angisathi ukuthi bakuphi ukuthi yaphelela kuphi. Njengoba ngishilo ukuthi labantu they vanish ku thin air. Uyabona so mhlambe so uchintshile seligama songilomunye So vule lisondo futhi somewhere. We understand. Yeah. It goes to show ukuthi yabona la basuka le bangavula masondo le babe batovula la khona indvukule sithinde Unendvuka emcubeni mara ngiyayithanza mara honestly Sister P ngiyayithanza lento lokhuluma ngigiven ukuthi uma ngabe kunemuntu lomubi afike in any organization afike ende into lebe akusho ukuthi labantu bonke bakuleyo ndzawo or that organization sebathi buti bonke. Yeah. Uyayivisisa into le njengale. Mina ke ngiyakuthanza lokho nokuthi Sister B ukhulumela kule confidence lekufuna mina ngibe nayo ekuyeni epolice station because now the perception generally yes is that siyayisaba ipolice station asikuphiki la kushoko nami ngiyakuva vele kuyinto levakalako kepha mina uma sengingenelwe la yes ngiyasaba kuya lapha yango reporter. I understand ukuthi there could be good people there but here's the inkinga iso wena mina ngithi nginale information yokuthi lo muntu ufuna amaphoyisa ulaceleni kwasekhaya. Okay. But ngisaba ukuthi kune potential ukuthi kune link between yena nalabantu abalapha. And this is how the confidence gets defeated a community uma sekutakule inkinga yokureporta icrime. Yeah. But that's what she was saying mina mangithi ngiyamlalela phi. Okay. Yemnakethu asilungise le country lena ngifuna ukuthi ngiyathi ukuthi kungendeka wena mnakethu ukuthi awukaceceshwa to that extent mhlambe to explain ukuthi le mihambo lesetshenziswako kule organization yesiphoyisa ukuthi kahle kahle kuhamba kufike kuphi ema links most of the time ema cases mhlambe abantu emangweni because I know that esikhathini lesinyendi kuba ngilabantu labangathi sebagange uyabona umuntu wagcine wanona wabukeka ngumuntu lonemali ukuthi kuba lula for that person ukuthi angene nje wena Mkhabela ngifuna kuyibeka nje nawe uyathi ukuthi it's easy to bribe because ngathi uyathi weakness yalabantu ukuthi labantu balambile. So now ngifuna kwathi mina emnakethu ukuthi kahle kahle le link le between emaphoyisa netigebengu
ngiyibeke nje icace ukuthi nine sene experience lebandi nisebenzisana nesiphoyisa lo mhume loyo niubone ukuthi udalwa yini kahle kahle ukuthi kugcine kulahleke ema dockets stuff like that kuvama kwendeka kuphi those mistakes there. Okay, ngive kahle le question la ibekile. Yes. Akayigeki lo Yes. yeah, ukhuluma ngengohlakalo. Yes. Lesithi I corruption. Yes. You see uma uthola ukuthi kuna officer angithi nje liphoyisa lenta inkohlakalo. Yes. Iyaphelelwa ngumsebenzi. Okay. One, kuneti number la ureporta khona tinto letifana nato letoke. Okay. Leti number letoke uyafona ungadisho ukuthi ungubani wakuphi ukuphi nendzawo. Ubese uyayibeka le story. Batakusesha batakusho batakugcina bambophile lo muntu. Net ngoba lento ayendeki overnight. Okay. Ukuthi batambopha namuhla. Ufuna balanzelele. Khumbula siyafona thina sifonele le toll free. Sithi thina kunebugebengu lebeyendekayo ngigijime le moto yithi yo attend. Mayiyale le moto ngala thina sisala siyaganga. So uma labantu bazama ku reporta lenkohlakalo leyendekako Yes. ufuna investigate laba labaceceshiwe kude babophe lo wende ini lenkohlakalo. We understand and nathi kufuna sibike into lokungiyona iyona asesibuke ke asikhulumele endzabeni lokuthi bagcina bafike njani. Yes. Uyakhumbula ukuthi imali imbanze yesona. Yes, ngikhumbula Kanti futhi nendlala ibangulaka. Yes. We understand. Labanyembi bahehwa imali. Ngishilo ukuthi even umthakatho uyangena kuphi esondweni. Hayi ukuthi ayikho lento. Kodwa akusibo bonke, angeke kube ngibobonga. Asesende 9 la kulokukhohlakala. Mine lengenda ukuthi leliphoyisa likhohlakala. Uyathi singenda njani? Yes. Nangifika lapha ngivulele lo muntu lolicala. Yes. Abangivulele licala. Ngiyasho ukuthi ama nisebenta lento manje nang 100,000. Athi uyabuka office 100,000 uyothola nini? Ulambile mfane bantu. Kweleta ne school fees. Akulungi. Uyanderstand? Then lento nabayenda kuwe kusasa. Uthini wena? Ukukhohlakala. Mara wena uma uyenda uthi hayi thina siconnected siyadila uyabona Kuba ungathi kuyifashion. ya la kuwe kuyideal but naselendo ibuya itoshaya wena sekudile lo munye against you sayini manje say corruption sethine sibantu akufuneki ukuthi sijwayede labantu kubasonze khumbula lo muntu uku uniform at the very same time umuntu ufana nabantu nami ukufuna ahole. Yes. Uma wona uyiveta akusilula kuyijikisa uyabona uma nje nyalo ngingakunika ukuthi ngidobeka 2 million la ngifuna sikhulume ngalabathide angithi ngiyathi ukuthi iyabhadla ikhona countrywide open platform. exactly globally so Yes. ngingakhona ngokuthi ngidilide lo munye njani ngeke uhlala ungavu uthi awukhola kwakha lama questions angivuni ngoba ubone 2 million. Mina I'm very strict mina ke. Sebangizame kaningi ungahlupheki. Angijimile futhi. Khabeleni. Yeah. Before you go on that note, Boguwe, Yeah. because you speak highly of msebenzi wakho, kuyabonakala ukuthi msebenzi wakho uyawuthanda. Now the question is very simple. Yeah. Because siyathi ukuthi bafundise they are corruptible. Exactly. Siyathi ukuthi esondweni igcwele bathakathi. Siyathi ukuthi e-police station kunema dealers kunedigebengu. Yeah. Ku CPF noma emaphoyiseni. Akhona emalunga loke wabopha or jointly as members that you've reported to the law and said ngiphela lo munye wethu uyaganga. Yeah. Because if we can establish law, then we are in safe hands. Ngibonga kakhulu ubute iquestion lekahle kakhulu. Yes. La kithi ku CPF uma ujoyina senda lento ukuthi abantu siyabascreena. Okay. Yeah, siyathatha tingalo. Sendela ukuthi mhlawumbe lesikhathi sesifike sabamba yabona nabafika lapho ukuthatha ama fingerprints sekuvela mina kwangathi bengigangile kanti nami bengikhona basho ukuthi hayi lo besinaye sisebenza but labanye beta kutojoyina le CPF kutolikhisa iinformation kwathi uthi khwetani na ioperation you understand iyed thina sakuthola lokho siyakubopha siyakuthiya vele sikubophe because wena uphazamisa kusebenta kwemthetho.
You understand? Kufuna sikubophe. Nasicini siyakuqosha futhi nokuqosha la kithi ku CPF. I-CPF ungumtimba losuka ku constitution yase South Africa. In a constitution siyibita as an operational bible. Si adhere before the constitution. If ungahambi ngale ncubo mgomo yethu then siyakukhipha ngaphandle. Asivele asingabathi uma nje namhla msakade ungasuka uthi uyakongireporta uthi hayi given unaloku kabi la kwendawo banyenti sibacoshe ngeke ngibabale lebe sisebenza nabo ematsulu lebe sisebenza nabo khona la ekhaya labanye bebathatha kudla khona la eMandiyeni kule titolo labanye bebathatha imali kubribeani uyakubona vele siyakukhipha ngala isiphoyiseni bayakubopha thina ngala siyacosha uma lo muntu lo abuya azivele wena ukuvulela licala ufuna sikubophe uyabona akekho umuntu lo ngetulu kwemthetho siyabophana vele asidlala that's why labanye niyababona siba nabo bagcine baphelele endleleni uyabona ngayive zamanje ndzaba yema protection fee yabo my friend labantu laba basePakistan labavule titolo yonke lendzawo la kuba nebafana allegedly nemaphoyisa la linka le information la khuluma ngayo maphoyisa nakenda entanyalo kunalabo operation Chanela nabo operation Red Friday nabo operation banibani kuba nebantu labasithine stand na imali Stonvikela nafika ama operation gavalwa o bavele bandlula so kuba nabantu abathulisako protection fee ayisayibona ngimadlanga ikhona yonke indzawo even to the local level extortion kan labanye even bona these foreign nationals laba beyabalama banetitolo ungaze ungene kumunye bafonelana bodwana bafonelana uthi hey vala hey phangisa bese bakhona uyangiunderstand because banokufika baka home affairs that's sithi mayingene operation sinokuchecka lamaphepha abantu sifuna babe ne proper documentation okay uthola ukuthi sifuna lama asylum seeker yabona uthola ukuthi lomnye ute olomnye ne fake njani uyabathi usiloya ngibani lo ngale uyamfonela hey khweta njani that's why lithi itolo lithi nifika nithola setivaliwe sebangasekho uyabona sebavale labaye bavale balele la ikhathi uyabona so lokukahle kwangazi ukuthi wonke umuntu lokhona la emphakathini wangakithi angayijoyina iCPF sibe khona sonke asikhethi balala muntu nangabe uke wenda bugebengu disclose ukuthi ngeke ngaba ngeke ngaba okay ngine criminal record ngenda lokhu nalokhu but sengifuna kushintsha ngifuna kusebenzela umphakathi wami ngilwe nebugebengu ute vele sitolwa nebugebengu ngekweqiniso angicabanga ukuthi lo bugebengu lesibona namuhla lokuthi sekulimala abantu ngalendlela lebhlungu nakangaka sekugwazwa abantu sebangenelwe etindlini sekhala bonopopi kuthi besingaba nabo uma sonke besibambene because ekhaya bonke kuvuma wena kusuke tsotsi le bamfuna ko ngala Calcutta kuvele bamfuna ko eMala abeyatobhaca la ekhaya uyathi ufundisekile ukuthi sifuna sihlale in a crime free area yemna ke tusita mine sister B no bengifuna kuchecka ukuthi la amathulu ni deala ne crime lenjani ngiphile ngathi yanhlupheda kakhulu okay nyalo la emathulu lana besingahlushwa ngile crime lele khona nyalo lokuthi seba kunama hijacking uyabona lokugwaza umuntu ngesihluku beside lento leyo thina sonke ngenhlanhla sibala ekhaya beside leyo lana besinalento ukuthi bamvimbile endleleni bamthathela iselfone bangenile batshontshe ilaptop uyayivisisa le lokuthi kune human trafficking yathi thina hlala duzane nemncelo lento yabo human trafficking la ekhaya bengakagcwali kangaka bekungekho lokho angicabanga ukuthi bekuvela kancane lokuthi sekunemuntu mhlambe sowuthethe umphefemulo walomnye umuntu besinganako lokho kakhulu uyakhumbula ngalethi khathi dada abo Jack 5 and 1 bathi umuntu hayi sebamdlalise nakona bebakwazana bodwa labafana exactly but lokho lele sikubona namhla hayi sekumatima kulobugebengu lele sibona namhla lokuthi umuntu angaye ongena endlini angene vele lo muntu uyathi usimangena lapha endlini uready should wena uthi uzama ukuthi vele kusekufuna amoshe uyangunderstand so beside le tinto leto so nyalo la ematsulu ubugebengu cishe ngathi sibukane nabo iGPV
i-GBV khumbula labantu lesinabo ma-foreign nationals ngale kubo emaveni abo kushaya umfati o kuhlukubetha umfati kumbambisa similo ene la kithi eveni lethu lokho kuphula umthetho. Uhulumende wase South Africa akafuni ngemvana, akafuni Umuntu wesifazane. lo mdzala, akafuni ngemuntu wesifazane. Yes. Ene laba bathi bambambisa similo. Uyabona, so ngibo labasiniketa inkinga kakhulu ene labanye abantwana bethu bese lento bayibona kwangathi inhle bathatha lo mkhupha. So i-GBV kufuna sisukumeni silweni nayo kakhulu. More especially mase batohlukubeta besifazane, babahlukubeta ngato tonke indlela ngicabanga uyathi. Uyavisisa. Yes. Naloko ema scams. Uyabona lento ema scams lokho ku scamani. Bantu abayekele ukuthenga timoto ku Facebook. Ayikaze iFacebook yaba neligarage. Uyabona? Imatima phela, you see? Excuse me. Uma ungasuka la uthi uyothenga imoto uyithenge ku Facebook. Labantu ufika balinze wena. Bayathi uthi uchamuka wena na 70,000 rand. Uphethe. Na ufika lapho utokutshela ungena sikhulume na umntu net na ungeba sikhi. Beka yonke le mali etafeni. Nabasola lapho bakuthatha bokulahla somewhere. Nabafuna kubulala ubufakazi bungabi khona. Obviously sekufuna bacethe ngawe. Uyabo? Kuyingodi kakhulu. So ngiyacela ukuthi umphakathi wethu awuchaphele, asingangeni kule tinto tabo social media ukuthi sitawuthenga timoto. Nalendo yokuthi sitawuthukana cyberbullying. Yalapha kubo kwinto tabo social media sesikhuluma labanye. Bavulelana amacala. Angathi kumbe legama ndalibita kahle defamation of character. Yes. Kwehlisa umuntu isithunzi. Uyiqala. Luyakuvulela umuntu ulicala singabhali bantu kabi nanoma ngabe umuntu ukuphathe kabuhlungu njani ungacala ubhale ngemuntu kabi. Thina ke singu-CPF asiposta ku social media ukuthi sesende in la ngaphandle kunemaloya latiko ukukhumbula we are in a democratic country, bantu banemalungelo. Akufuneki siviolate emalungelo ebantu nanoma ngabe upowerful ngakanani. Ungaqali uhlukubete emalungelo alomnye umuntu. Once wahlukubete amalungelo alomnye umuntu kunemaloya laceceshiwe, kunema activists for human rights la ngakhona kukuvulela icala. Even liphoyisa lide lilungelo lokuthi lingashaya umuntu ungubani wena. Uyabo? Ene thina singu-CPF asikaze sashaya umuntu. Njoba usho sihlala la eMathulu nethi ngoba abantu siyabagijima kugcwele mathe nabo ufenisi labanye ebusuku ababonakala. Umuntu uyathi haka efensini. Uyabona omunye awe arole ematsheni. Uyabona? Ngeke uthi lo muntu losimshayele ugunguthwe emathe la athi balekela yena. Thina nethi sendela ukuthi usonzele ngala emaphoyiseni sikubambe sukuletha. Asikaze vele uyangibonga fresh ngizokushaya umuntu anginawo. Ene ungibamba so ngifuna ukukubuta lento le mina ngoba tigebengu kubalekile ukuthi yehle lebhembebulu kulabanye ngoba ngiyaye ngibone la kubo social media kunetigebengu letzelela ngalenye indlela lesimanje. Yemna kethu ngicela kubuta kuwe okay, now before I ask this question ngicela ukuthi usite labantu bethu labamnaketu ukhulume nga commander that held ma cases ma investigations the branch commander. Yes. Ungibani lakithi lana ngifuna abantu bathi batokhona kwathi ukuthi bancedzwa ngibani nabafike police station funa bafike bafune bani la police station eMathulu. Yes. Umphathi stage waso sonke le stage. Yes. Lieutenant Colonel Ndlovu. Yes, I know him. Nguye umphathi stage. Yes. Vice Pol Commander Nyalo. Okay. Warrant Officer Mambane. Okay. Khumbula ukuthi bekuna Captain Sibili. Yes, ngiyakhumbula bekuna Sibili. Uthole i-rank waya eBarberton as Vice Pol Commander kodwa uhamba ngerank yebu Lieutenant Colonel. Okay. So kuna Warrant Officer Mambane so ubambe uya actor as Vice Pol Commander. Okay. Sesiba na community police liaison officer. Okay. Lo CPO community policing officer. Wendani Loyo ngulolo sebenta nemphakathi. Okay. Nguba ngumfundisi Khoza, ngibita mfundisi Khoza, ngiconstable Khoza. Okay. Ngiyacabanga sinokumbona kulama visibility. Yes, in most operations, yes. Operations. Yes. Se ngale kuma detectives, branch commander sikhuluma nga Captain Sithole.
Okay. Kudzala bebambita ngicela angicolele nangabe ukuthi ligama lokuthi bameyisa kumbe lakhe. Yes. Kodwa bambita ngokuthi ngimahlathini. Okay. Ya ngicaptain Sithole, nguye branch commander. Uma unenkinga ukuthi icala lakho awathi uthi lambe njani la eMathulu. Yes. Ubonana na captain Sithole. Okay. Uyabona. Sekunangale ka support. I-head Okay. of support ke i-support head ngu Captain Mohale. Okay. Siyamathi ke uchamuka kudzala vele nalamaphoyisa. Ya Mohale simathi kakhulu, Yeah, yes. cishe we understand the voice kudzala vele bonke banabo Captain Sithole. Uyabona. Usupporta ini Mohale lapha? Angicabanga ukuthi ngingala ema-ofisini Okay. lokugcina ba human resource and staff uyabona. Yes. But naye nangabe ukuthi angithi ulisenior nangabe ukuthi mhlawumbe awubathola labanye uma wena umtholi uyamchazela uyakhona ukukuniketa sisombululo. Tinamba talapha inamba yalapha estation nangabe ufuna kufonela inamba le7 Yes. sithi unenkinga ebusuku usha 082 922 9426 even inawo ivele yak-attenda immediately. How? Hayi ngenxa yesikhathi mina. Man. Uthi veni ivela ku-attenda immediately. Yeah. Kanjani? Siyafona. Kuso uyabona angithi ungafona uma le van beyilapha charge office itophuma ito attenda wena immediately. Uma le van bey attend a complaint somewhere batokutshela ukuthi sicela usinike 30 to 45 minutes kudependa ukuthi lele baku-attendile kuyothatha isikhathi esingakanani, they will then come to you. Remember sike sabhala sayocela ukuthi sicela amaphoyisa asingete sayocela amaphoyisa kuphi la estation basingetela asinawo emaphoyisa la enough because le station sethu i-Lieutenant Colonel station kufuna basingetele lawa lesinawo sinawo vele ukuthi sinawo ayasebenza but kufuna basitike. Uyabona uma bangasipha abengi maveni alapha charge office abengi3 uku-attend ama complaint angicabanga ukuthi sophinze isikhale eMathulu. Ngeke ngangenelwa ke mina ngeke ngangenelwa ke phakathi endlini nganiketwa le number leyo. Since I had that number I never had a problem. Ngibathola every day nangibadzinga bangichazela ukuthi why isimo sabo se cellphone bathi I see Android bayende ngamabomu ukuthi bengile cellphone lencane leya so bahamba nayo stapia lesi sejutini it's always there. I so wish people take this number because le number lena abantu abaningi abayadi nami ngayithola ngokuthi ngibe sengotini ngenxa yesikhathi mina ke jutini into lebengisafuna ngiphendule tona but I so wish ukuthi yemnakethu okay sikhathi bathi sesekhona kancane ngicela ufuna le number sister P. No, mina nginayo ngihlale ngabe nayo. Mina ngibona ngathi uthengiwe wena. Not exactly. I have called mina to be honest when I given ngisebenzise le number more than 3 times nga refer abantu. Good. Angathi kumbe inhlanhla le ngibe nayo mina. Nga refer abantu they never had a problem ngitshela vele. Actually, ask the community the question la. So that le clip lena siyithathe sibabude abantu base Hlanzini ukuthi do they call and get a response, then we can verify and prove ukuthi it's right. And we are not tarnishing the image of the police, we just want ukuthi kube ne accountability. Sifuna ukuthi uma kunetigwegwe tikonziseke, and this is the opportunity for you to say it because when I also experience the best service. Not exactly. Mkhabela ngifuna ungivisise kahle mnakethu. No, honestly, wait given. Ngifuna bangive kahle, ngifuna bangivisise kahle. Ngithi mine umphakathi ngitshela umphakathi nyathi. I had a problem of calling emaphoyisa sikhathi lesithe ngingawatholi. I ended up is it a colonel ne? Colonel Dlovu. I went straight to him. He explained the situation why it takes long ukuthi umuntu athole emaphoyisa. They gave me a cell phone number, if I'm not mistaken it's 072 or 079. 08292299426. Do you have? Angathi kumbe ngimle nginenhlanhla mnakethu ukuthi nangiwadzinga kule cellphone lamaphoyisa kumbe seba save yami number ngathi. Mina njalo nangiwadzinga ngiyawathola kule cellphone number lenganikwa yona. Unenhlanhla ke wena. Yeah, shothi nginenhlanhla nasi. Bengingede ekhaya. Ngiva tinyawo tihamba. Ngafona. Bathi okay. Oh now nayo. Bathi ngisho ngale nto lengivako.
No. Baphinze bathi baphinze bathi even isaphumile. Yeah. Ngibuye. Batong attend. Baphinze bathi mangiphinze ngiva futhi ngiphinze ngifone. Mina njengoba nangithi mina iCPF neSANCO the civic organization iyawonda umsebenzi bekunesikhathi lapho khona besi encourage mina ngisebenzile nabo close kafishane Angeke uhlale vele ungabafakeli ma point. Encourage i-community ukuthi ifonele iSANCO or iCPF Okay. to be safe because maphoyisa angafika ngakusasa ekseni mara na ufonela iSANCO utofonela limember leliduzane kuwe attend bese kutana labanye. There was a time la bese bashana ukuthi sifake leti inkomishi letabo letimathayele la lezivalo ukuthi Itokhala. Number 2 baya operator amaphoyisa akhanyisa stapia iCPF iSANCO ihamba la mgceni la marketini ihamba ibuka imonitor abantu labagibela ngo4 ekseni nalababuye ebusuku. So iexperience yami personal nebantu lengeke ngabancetha baba netinkinga ayikase ibe effective. CPF way to go. CPF is Ngiyayivuma mina kethu. Ngiyayivuma mina kethu. Maybe community ayisichazela ukuthi wena uke wafona. Sicela usibutele. Angathi mina ke ngifisa kwathi because there's a cell phone number le circulator go especially eMatsulu police station. So now I want to know angifuni ke mina ukuthi maphoyisa ngiyanicela nani ngiyanitshela ngendlela mina ngivume ngakhona angathi ke kumbe mina ngendeka nisevele yami number nifuna mina nangikhuluma la msakatweni nginikhulume kahle ngicela ukuthi ni attend le number le bantu bakithi kune 082 from now onwards I'll make sure given ngiyakuthuma ngicela utshe amaphoyisa bambe le phone number onine nifuna ngibute Okay. I want to be fair with this question. Ungive kahle mina kethu. Yeah. Baphathi bami lenginabo la studio lana bathi mina nginibude. Angifuni mina ukuthi bantu uyayiva lento le. Bathi nginibude ukuthi niyayithola yini service yale 082 number le and please leave their number so that ayifake emkhabela lapha. So that people said I want 922 9426. And ngicela abantu bakithi ukuthi ni responde ene nibe fair because angifuni kuba ngedwa kulento ngendeka bona uyabona ngibo lapha nenginga ngale number tabo ngendeka tibanjwa yabona ngendeka ninemphakathi niyancetseka nami nangingedwa ningangimeli ngendeka ba attenda mina kuphela but ngifuna kwathi ukuthi le number le that given just mentioned ukuthi niyawathola yini lamaphoyisa ayatholakala ene niyancetseka yini. Please comment ningincethe ngoba lana ngidawubulawa ngosiyami. Don't forget to subscribe, like and share, follow us on Facebook, TikTok and Instagram. Mnakethu sesivala ngenxa yesikhathi butwami. The impact that you guys have done ngendlela ngekubona kwakho, the impact lenilethe emaphoyiseni, the impact lenilethe emphakathini ngekubona kwakho personally kusebenza kwamaphoyisa since nisebenzisana nemaphoyisa neCPF. How was the situation? Ngifuna ngiyabuya kuleyo yonke. Okay. Ngifuna kuyiletha icace. Okay. La eMatsulu police station kunesikhathi la sagcine uhlala ubona ama members community the CPF members. Okay. Agcoke ama reflector jackets. Yes. Ahlale asevenini. Yes. Angifuni ukufihla ukuthi kukhona ngalomnye iminyaka kuke kwasukuma umphakathi waya wotoyitoyela ukuthi station sethu side maphoyisa. Yes, I remember that one. That's why bese avela sister P ukuthi bese labanye bacela iCPF ngoba iCPF beyivela incethe khumbula ngikhulume ngecommunity arrest. Yes. Incethe bese amaphoyisa ayafika uma amaphoyisa utothola ashoda bese uma ba-attendile wabide wena asithi nje a-attende i-GBV ngamabomu ngeke asheshe aku-attend uyangunderstand but oku-attenda nasebacedzile bete la ku but i-CPF uma ikhona kuma-operations itawukhona kufika kule simo
bese amaphoyisa ayafika bese bayabuta kuhamba njani sebachazela sebakhona ku-attenda lesimo you understand Yes. that's why ngitsithe mina ngisiyacela tuke baphathi abasingedele emaphoyisa ematsulu siyashoda ngemaphoyisa ematsulu Yes. uyabona emaphoyisa lamanyenti akuPOPs public order policing Okay. i-public order policing kulala badila ngelokutoyitoya uyabona lamamashi abantu sebastrike nani bastrike kakhulu eSouth Africa that's why uma kuba nema intake lamaphoyisa lamanyenti athi nakabuye aye ngale kaPOPs Okay. uyayivisisa le Yes. but if ingacorrect excuse me if uma singehamba kancane endzaba tokutoyitoya onke lamaphoyisa lawa abuya la ititeshini Ha, ukhuluma indzaba lemco utsini? Ene- Uthi sime kwena njani? lokutoyitoya Ha, utsini lo muntu? Mnakethu, uthi bantu bethi njani? uma singehamba Ngiyamuva mphakathi utsini lo mnakethu. angithi sikhuluma ukuthi lamaphoyisa kufuna abuye sitoba nawo phela kutoyitoya kusonokuthi sitoyitoyiswe umuntu lothito ngoba afuna lokuthithe but uma sitoyitoyela into levele ifanele ukuthi itoyitoyelwe angeke sidle vele kufanele we understand but labanye sebatoyitoya ngokuthi bawungulwe umuntu lothito uthi ufuna soyitoyitoya mhlawumbe ubo convince lo ba recruitile that's why amaphoyisa lamanyenti angala ngicabanga ungifakazi uyabona ama hip uyabona titapi ama taxi lama H1 ahlala agcwele that's why bese siyashodelwa la ititeshini singasakhoni nalokuserviseka kahle we understand so siyadzinga ukuthi babuye basincede umphakathi ungaba ngifakazi bayathi uthi emathulu sidlalile inzima singu-CPF Yes. uyabona bangathi khulumela bona nako emaphoyiseni ukhulume ngelanguage khumbula ukuthi lamaphoyisa lamanye lokucecesheka akukho kahle lomnye umuntu uthola ukuthi kuba madimo akakhoni ukukhulumisa la efonini but if ubese uinvolve i-management bayakhona kumkhola into order bamshape ukuthi umphakathi ukhulunyiswa so uyabona angithi lapha charge office kufuna kube i-friendly charge office so that wonke umuntu akhona kuyi-access angithi it's a community service center uyabona wonke umuntu kufuna ancediseke ene kufuna wena mawuta utomlalela umvisisi that's why akufuneki uye lapha charge office uye mhlambe utidlele uyabona under the influence of uyangunderstand Awuthi ngikuncedo mnakethu yekelani ke police station intsakiwe. kahle nje Yekelani ke emaphoyiseni intsakiwe nambe nofuna uncedo umuntu atsaki wanuka tshwala Ufika- afika athuke emaphoyisa lapha. Exactly. Bantu abayekele ke police station batsakiwe. Yes. noma sengita mina ngisoba ngitofuna liqiniso ngithola lo muntu uphethwe kabi ngilolo munye ngibhuti wami and uthola ukuthi ngitangaye ibhuti wami ube nenkinga ngeke basakhona kunginaka kahle akakabaphathanga kahle makafika uyangunderstand but nabo asibacele emaphoyisa ukuthi please nangabe beta abantu bemphakathi sicela siba attend with respect uyabona sicela siba attend sibanike lesikhathi na ubona ukuthi awunetiseko ngicabanga ukuthi ushilo ukuthi umphathi uaccessible Yes. abahambe tuke emphathi bamcele sicela ukukhulumisa sinenkinga 1 2 3 sikhona kulungisa imathulu Yebo, sikhona mnakethu. kulungisa live lethu Mnakethu sesivala mnakethu kancane nje Yeah. kuwe yeah on a personal level. yeah Kuyishintshe kanjani impilo yakho kusebenzisana nemaphoyisa kule CPF organization lokuyiyo? kakhulu Ekhaya nje emndenini kuphuma people socialize ngema weekends I know that. Sengifuna nje ukuthi kuyi-affect njani impilo yakho? angibeke eqinisweni Yes. funa ukubeka nje eqinisweni one lomunye umuntu uthi mina ngiyimpimpi Okay. then uma ngihamba ngifuna ukuthi ijabulisa ngithi ngibasenkingeni ngoba lo munye lo wenda lokungekho emthethweni ubona kwangathi ngithe ukutobuka yena Okay. uyayivisisa lena se impilo yami lapho iba sengcupheni uyayivisisa and labanye abakhona ukunderstand ukuthi lo muntu lo uthanza lesive sakubo Okay. ngifuna lokuthi sibe nokuthula nami nje ngizothi umuntu lomusha phela Yebo. kufuna ngiphume Ufuna unathi, And, upewuke wento yonke lokuba lento. khona kwami lapha Yes. ngidela ukuthi ibhuti wakho gogwakho malume wakho Abe safe. nakho akhona ukuwalka from here aye ekhaya kungabi nemuntu lamhluku but uma kungaba khona la kuwe lokho ungakubona kubaluleka kwalento lele ngiyendako lokho
No, mnakethu ngijabule kakhulu kuba nawe nje ngifuna kundlulisa Mkhabela, ngiyacela nje kundlulisa kakhulu ebantwini bakithi sengiyivala. Thank you so much to have you on our show. We are honored mnakethu. Siyathi ukuthi nibani lababhizi nini ubugebengu buyanza every day. You don't have time. Sibonga nedi kusihlonipha namhla nifike nitowatisa balandzeli bethu ukuthi ihamba njani indzaba yebugebengu kulommango lesikiwo lo. Ngifuna kusho nini bomnakethu ngathi namhla Mkhabela ngifuna kuyintshintsha ngiva ngiyasha kuletinto tonke lesothi khulumile mnakethu kunento nje lengifuna kuyikhwebula ngikhuthe labantu lapha. We understand abhutwami kuva kahle bomnakethu ngelulwimi isigodi lamathulu sivamile ukuthi emadoda to be honest sekushile. Sekushile Mkhabela. Sekushile. General Mkhwanazi is coming. Emma Hawks, they are coming. Exactly. People are getting arrested. It is time to go back. Umuntu ahambe ayowenda lendo bekasolo afisa kuyenda embilweni yakhe yonke. Yeah, it's time to do the right thing. Exactly. Yeah, lendo lema scams, lendo lema letimogolo and stuff. I know lama lokishini isiphila njani. There are these simple things that we do just to keep alive. We call it hustle. But neti ngifuna nje kumemetela mine emajiteni, especially emajiteni. Ngithi madoda sekushile. Sekushile bantu abahambe bofuna umsebenzi when it's due. Abahambe bantu uma ngabe wayekela ngalesikhathi lesakuvuka lesimokolo lesa wabesuyekela isikolo lebo usifunza mhlawumbe ufunzela wenda ilaw or whatever that you were doing lo munye bekafuna kwenda boma artisan whatever it is. Hamba yonda le certificate for forklift hamba yonda le dump truck certificate uhamba uyofaka iCV emayini kushile bafethu kushile like kushile South Africa kushile. Don't see those people arresting bandvu mhlambe ekutheni in Joburg. Hey, these people like I promise you. And ngifuna abantu bathi wena mnakethu ukuthi the universe is cleansing itself. Exactly. Hayi ukuthi ngoba mhlambe bo General Mkhwanazi bahlakaniphe kakhulu vele bona. No. He can't control lokuhlakanipha lakanako because it's the universe, it's not him. It's time that we do the right thing. It's umhlaba uyatilungisa. Manje mangithi mina sekushile tiyabhadla uyasho uyehlisa umuntu omtsala emadoda sekushile asibiyele nemasisweni asihambeni siyosebenza. Asihambeni sofuna umsebenzi. Become stupid this time around. Ucabangela umndeni wakho, ucabangela umntwana. Honor to your responsibilities ngoba funa sondlela abantwana. Emnakethu kune basicela imali every day. Go and look for work. Hambani edrobheni ube utende sinayi utovuka. Mina nje lengalisho lokugcina msakade ukuthi ngilona lo akati hlole yena atibuke and self introspection ukuthi ngiphi contribution yakho kulomphakathi lohlala ku ngabe ngilenhle kumbe ngilembi uma kungilembi tshintshe uma kulenhle kuchubeka so wathi ukuthi la uhlala khona ufuna kushiya lokuthinte labantu ukukhumbula ngako lene abantwana bakho bathuchenya ngako. I'm so proud of this episode. Ngiyathi ke ukuthi Mkhabela this one is moving. Tiyabhadla tibhadlile tsatobhadla sikhathi lesithe kunene on YouTube. Don't forget to subscribe, like and share. Don't forget those comments. Ngishilo ngathi lama comments ngiyawafuna ngale ya number leya. Follow us on Facebook, TikTok and Instagram #ngihamba na Give and Hlophe. Thank you so much my brother. Ngibonga kakhulu nini bekunene. Peace. Okay.